ya, diperhatikan semuanya. Selanjutnya pasang mic-nya. Buka mic, setel mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bacakan surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari nomor 1 bernama Asyira Natasha dari Dusun Ujung Uk. Selanjutnya nomor urut 2. Silakan. Yang sudah tampil boleh kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Armihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, ambil pakai soal. Ambil tadi lupa ambil. Ambil satu saja. Bacakan surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Adzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru tampil bernama Muhammad Alfizian dari Dusun Lampuh Raya. Selanjutnya kita panggilkan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Baca
Bacakan soal ketiga surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum yura'un. Coba ulangi lagi. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru tampil bernama Elgafiah Putri Zarfi dari Dusun Rawa Bakti. Selanjutnya kita panggilkan nomor urut 4. Untuk semua yang hadir, tolong sampahnya ya, bro, dipilih ya, buang pada tempatnya. Ada depatul minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bacakan surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru tampil bernama T. Ahmad Firas dari Dusun Rawasati. Selanjutnya kita bagikan nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bacakan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru tampil bernama Cut Rizkina Alfa dari Rawasakti. Selanjutnya kepanggilkan nomor urut 6. Peserta nomor 16 sampai 20 sudah bisa duduk di sini. 16 sampai 20 sudah bisa duduk di tempat peserta. Bacakan surah Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang bertampil bernama Atifah Ferus Nalisa dari Dusun Rawasakti. Selanjutnya penampilan nomor 7. Kami umumkan kepada peserta yang sudah tampil untuk
berada di tempat sampai selesai acara. Nanti akan dipanggil lagi ke absen. Ya, kita saksikan temannya untuk penampilan. Mohon pada orang tua diarahkan supaya anaknya peserta tetap di tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Bacakan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghnā. Fa'ammal yatīma falā taqhar. Wa ammas sā'ila falā tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru tampil bernama Ali Mahir Margatila dari Dusun Lampu Raya. Selanjutnya tampilkan nomor 8. Disilakan.
Bacakan surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni. Ya'lamu ma baina Coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru tampil bernama Almira Syakina Humaira dari Dusun Rawasakti. Selanjutnya kita panggilkan nomor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan surah Ad-Duha. Wad-duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru tampil bernama Sakia Al-Fatniti dari Lampung Raya. Selanjutnya nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bacakan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru tampil bernama Ifah Aprila dari Dusun Brajawan. Selanjutnya nomor 11 disilakan. Kita panggilkan nomor 21 sampai 25. 21 25 sudah bisa duduk di kursi peserta. Sekali lagi 21 sampai 25. Duduk di bagian belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumadah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah kalla la yunbadhanna fil hutamah kama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Bacakan surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yaqduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru tampil bernama Muhammad Khairul Azhar dari Dusun Rawasaki. Selanjutnya nomor 12 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ulang surah Al-Kafirun. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد عبدتم. ولا أنتم عابدون أعبد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Peserta yang baru tampil bernama Afif Ahwal dari Dusun Rawabakti. Selanjutnya tampilkan nomor 13. Bacakan surah Al-Zalzalah.
ulang yauma idzin yasdurun الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallah Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang bertampil bernama Alif Hafiz Syaka dari Dusun Ujungku. Selanjutnya nomor 14 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli mukadzirin lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layukhzanna fil hutama wa ma adraka ma hutama narullahi alladzi Bacakan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru tampil bernama Emresan Maulana dari Dusun Lampung Raya. Selanjutnya nomor 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bacakan surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yuhmazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah na'ullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah narullah Allati tattali'u 'alal afidah. allati tattali'u 'alal afidah Innaha 'alaihim muqsadah. innaha 'alaihim muqsadah fi amalin mumaddadah sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru tampil bernama Hansa Akila dari Dusun Rajawali. Kita lanjut ke nomor 17. Israel. Nomor 17. Masih ada satu surah lagi. Bacakan surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Peserta yang baru tampil bernama Zahia Aning dia dari Lampung ya. Selanjutnya nomor 18.
ihdinas siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا wasri innal ladzina amanu falahum ajrun ghairu Bacakan surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru tampil bernama Askia Nadira dari Rawa Bakti. Selanjutnya nomor 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Bacakan surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Peserta yang baru tampil bernama Uswatun Hasanah dari Rawabati. Selanjutnya nomor 20. Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri hasidin. Coba ulang yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa ala qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri hasidin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri ghasiqin idza waqab. Ini bacakan surah Al-Qari'ah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peserta yang baru tampil bernama Muhammad Al-Farid dari Ujung Blok. Memperhatikan untuk semuanya, tanya istirahat break ya, kita isi dengan acara. Mohon izin. Baik sekalian, yang nomor